Eti breche kese abo afa Ghana Montana so ukwada bi ayeda bone ama from abone bi abo afa NDC party mu amwa. Enipa kukudam yudu Ghana alusi 2 ministers. Defense Minister Dr. Omane Boama, any Environment Minister Murtala Mohammed, any 6 other people out for an ewa and said after say Ghana Armed Forces omo helicopter crash ewa Obuasi adanse brofidu ene na eyewitness for abedin kuma kwanya plane no so crash here metri bia mu amwache sanso akire wadwen amame ewa comment section aha Penyah block media mesra say any dim obe like video no ada ma subscribe button snap click notification kono latest update na ba kire wadwen dia amame ewa comment section mesra so baswa no achieve no for so enya bi action it the issue of plane crash ewa Ghana hadam very common and is so interesting say happen piana it happened with Ghana Armed Forces and I don't get it Obekia last year 2024 19th March 2024 and fortunately and unfortunately for Ghana Armed Forces plane baako crash ewo bonsu krum agona kwanta no that particular plane no na enipa 14 anyway but any the 4 feet etwata obia emu Hey! I go to the one for this. Opila, para je kana so on film na. Don't worry. Saba me fam. On bi we be the other side. Oye ebi abri yara on cheri biara beye 30 to 40 minutes ago na abakwa sama sabe ye chibi na abakwa sama Ghana ha wa cherpa ebi esi ewa me atmantoma na mo si nye de oye Ghana Air Force one plane na ye ususi de ono na ya water what the transport what the oye rate you know the what the Air Force data doko oye rate you know the kwakoshe monitoring na bambo na dia okeke ono da mo plane ya wadu kwe oye Air Force plane wodi fi oye rate you know da wadra pa oye Air Force ma onam de nsumframa kesibi a oboy wo oye eprobi a wo for bonzo chrome no bonzo chrome edifi oye rate you know da der baba pem ade ni nyinara airport do na ya plane no offer na odru bonzo chrome no na nsupe do offer nti tender boni be se tender another usual kanye ebi otso isi oye apunumu nti according to another eyewitness wo provide you wan ka say ne cha do ba ne damo no oye pilot orika damo ewim hani oye there damo da obobo modinara na wa land another wa bebe si home nti obo modinara odin kakra bebe si oye epo bia owo in between bozo chrome na azane oye wene esieyi ne finfine pe na damo yomhani otume bebe si ho no be si ho no information na there sama YouTube yewu roman han ye tia edinka na aka ye there nyimpa esia na so far no yan yensa aka one there na wo play no ma on adamabri oye ambulance afro wa ofi efiam kwanta agona takra de sekendi me chede ambulance beye tu a wo ko ekopewe
wa bobod na akofa da nkofo nyinara de mona abesin ebebokwe mu otafada wareje ayehwa pilot na olike plane no ono no pre kese pa nyimpa ko so ukawa yabaka da bisu pre ewo nenyu ekiri no ono de na oche oye companies oye wo mu bi one life jacket na oche ono su opre pa ba kana de yabaka da wo pre mu no ansada anyehu with my yedi yenenwa do hwen na de yabaka da na we pray the but no nyehu biara so far that particular plane the crash here no obia enwo na there were 14 passengers on board but obia eho anka enti ene wie so Ghana Armed Forces omo helicopter ba ko take off as na omo eko Obuasi yenye nim de no mko akwa no Obuasi no de na unfortunately for them no plane na enipa wom 8 plane edru adansi eye brofo yedru no eho ena obia nim de see plane no a crash nipa 4 na na wo ba ko de one oya sa no ho three na aka ne de mi video we no da mi video ba de jani dam nyina ye dipa na ehye sa da yo bunya ba me da se nia o kan se enfama e bo wa dance memu no enfama papa kra enne ewo Obuasi the be a black pack make linkage post any mo na company for a page media be amatu wuti say responsible cooperative mining and skills development program as say enu na nka omodi beyi galamse e die free ho na Ghana memu nyina na ane eba ho ntuma na e koso wo Obuasi Yabra ye watch yemu twen se mpetuo no ebeba no when the ahemfo no ni ahemafo abemu petuo yewura Kofi Amaboa omunyina betu abra na Asademante musuafo Dr. Frank Amwakohini munyina ti omonto bechia kama yesi adwumadi na sia basis mendum ana entie ba se abemu panimfo bia komusu finkran na komo edomo onya beta adwumadi na chi no Penyah do mo ba no se de attack go for kasem se akonya crash na baby poti ya esi ye flawless bia ben sikaman na sikaman no kura ese adanse akrofrom district na se e wa Santimanta mu ya eje ne ban je se na ma program no na e bibia wo ho pa enti regional minister ni mpanifo ni FIN samhwefo din kan se yem ko ni afi anim ko hwe sani esi etie edefa na sani na kwan ni tie no yesi mu ne yakobe donhwere baako nanso yetimi nu bi poti pa na asem no brain no eda no yesi ade afi na yemu bi etwewe ma yabetu sikaman a yewura forest ni na ofi sikaman ko forest ni fa ba bi esi no emu wa kakra pa enti de ekoba ni se moto anaje se yepe ne edeto ya kwantuo ni so enti mi anyame adom afa na moto wura bi ekosi obi na oba na obefa meko no wa edin kan no kotu forest wo no ya de se network eni ho nanso kakra omadin kan ama ya so ate wa ha moto fo de din kan bi ko na baka je ni se plane we ja ne to mu na wo hwa enipa omuomu de se de na omuka se nipa be se nwotwe no emu miensa anom se so mto mani kosu agu a nanso no omamu ana omahu asabi do mu ye no omase etempo ubetimi akire se efoni ekuta mi se omehu se eya asumasi ana so bentin no eno de ayeten pa because enipa no wase ebia wo di wani hwa no se ebia we no ye bema bisa apart from that no wo hwehwehwehwe se de egua na wo dipa pode pa se we omo edinka akọ edi moto akwaba no emeka se bi obi wo mu a omo hu se wada so ti ase okay ana se miensa na chi no obi nso afi mu bi maka ho de a di ye se enche si maka kra moto ni kra eba na kra forest ni ya se mian kasa su tmani akọhwe we de eyemfonu a moto polisi nka de ye nuam samche polisi koye na ombeka ye no emu asem na meken edi zamuti ya na ye no kwe krono edi sikaman
na produce kamai ma antikamai Ese mami bia mu kakra ebra ye bo mama ne se nka mpanyufo wo helicopter ya akohwe ho ameja atomi mu eba dwumadie no ase e wo boase no anyanyam bia wo mutimi si so kire am se bia oh nipa se mesi na ne yehwe wo manim ne anim se bia wo helicopter ni mu eba ya say kani ba ko ananka dwumadie na o bia hye ni ko betimi abra defense minister and the MCs no bobo nia so HBI defense minister betumi aba but ye nim say defense minister pay no not ni mu bi ana say net saying it for now the enu aba be ye den pa say betumi aka say omo afiri mu no asumatini ana so obanki aha but etin ana MCs ne bobo say enche obedu here once me am bedu there the defense minister now move on. But for now, there, you to be confirmed. Maybe some me ankasa happen na make motor so go policy nimu. Ama nipa 8 na omo no de. Omo nyina atfora nanom ewo ensedo. Now it was alleged say plane na crash here no. Na Dr. Omanebo Ama defense minister eti plane mu bi. Ana vese Murtala Muhammad on say environment minister eti mu but it was an alleged. Julius Debra abe confirm say Dr. Omanebo Ama ene Murtala Muhammad omo On behalf of the President of the Republic, His Excellency John Dramani Mahama, the Vice President, Professor Nana Jane Opoku-Agyeman, who is with us here, and the government of Ghana, I have the unpleasant duty, sadly, to announce a national tragedy involving the crash of a military helicopter this morning around the Adansi area in Ashanti region. Government regrets to announce the demise of the following persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omanebo Ama, Minister for Defense. Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Muhammad, MP, Minister for Environment, Science and Technology. Alhaji Muniru Muhammad Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture. Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress, and Mr. Samuel Abuaji, a former parliamentary candidate. Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensa. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. We are plane crash here no. Na nipa bi wo hoko na nipa bi ewa afuo mu eight omu hu how a plane no esi crash here. We ni omu enchire mu. I'm saying, friend, yeah, buffalo. It's me, jam it, the me, I said, my papa, I didn't toy. It's me, now for us, Musa, I'm calling, it's me quiet, so plain or a bomb. I say, and if I one woman in our side, I see, it's me so bad, we are, she, I say, crash. You see, let me say, if I bear trade here. If I bear trade here, but I couldn't do only say penny. But I'm more my Canadian. But I couldn't do only say penny. I look around and then I can't say with Anna. Don't say, or now, Mama Canadian. The Janaya room is over your bow, so I am there now. White and black visa.
Enti abrantie na ono bibia si nanim owo nefuom odo oye nefu na ohun se helicopter no abafom kakra fine. Enti want ye so na we dey in fact NDC party no monsha mo hodene enye better se mbe lose 2 ministers of state eya pam kwa me shop ase you know akwatia MP NS kumi ewu ya na nyina hu de 2 MPP as a party na say nipa mbidu pa bomawu eya almost say ministers of state eya pa eya obetma kire wa adwene ama me ewo comment section aha Penyah Block Media Accra.